Sanibona, igama lami ngo-Amatula. Sizokwenza ukugrapha kwama-inequalities okokuqala. Lana bathi thola ukuthi ngabe lama-ordered pairs angu-3,5 no-1,-7 ayisisombululo kule inequality u-5x osusa ngo-3y omkhulu noma ulingana no-25. Manje-ke asizame lamaphoyinti sibone ukuthi kwenzekani uma u-x engu-3 no-y engu-5. Sisebenzise le phoyinti leli lokuqala sibone ukuthi lizogcwilisa yini kule equation abasinikeze yona. Ngakho-ke na ithi siqale sisebenzise le phoyinti leli ithi sibone ukuthi kuyagcwilisa yini la. U-y wethu ungu-5 bese u-x ungu-3. Ngakho-ke nalana sothi u-5 ophindaphindwe ngo-3 ngoba u-x wethu ungu-3 angithi. Ngakho-ke ithi ngisebenzisa umbala ohlukile ukuze ngizokwazi ukuhlukanisa lana. Ngakho-ke nalana u-5 uzophindaphinda ngo-3, u-3 waloya x loyana asuse ngo-3 phindaphindwe ngo-5, 5 ka-y loya lela phoyinti leliyana u-y wakhona ungu-5. Ngakho-ke na bese lokhu kuzoba kukhulu noma kulingana no-25. Ngakho-ke na ithi sibone lana lokhu kokubini kuzokunikeza u-15 osusa nalokhu kokubini kukunikeza u-15 ongaphezu noma olingana no-25. Lana sesiyabona nje ukuthi vele akuhambelani ngoba u-15 no-15 uzokunikeza u-0 bese-ke la nophawu lwethu luthi kukhulu noma kulingana no-25. Ngakho-ke naloko akusiyilona iqiniso ngoba u-0 akaze nje abamkhulu kuno-25. U-0 ungaphansi kuka-25. Ngakho-ke lokhu akusiyiqiniso. Manje lena i-ordered pair akusiyisisombululo sale equation lana. Lokhu akusiyisona isisombululo sale equation le abasinikeze yona. Lokhu akusikona okulungile-ke lokhu. Ngakho-ke na lana ngoba lokhu akusikona ithi sibone iphoyinti lesibini abasinikeze lona i-ordered pair yethu yesibini abasinikeze yona ukuthi yona izosinikezani. Siyifake nayo laphayana kule equation lena. U-x wakhona ungu-1, y ungu-7. Lana sifuna inani elizoba ngaphezu noma elizolingana no-25. Ngakho ithi sibone la ukuthi kusinikani. Lana kuzoba ngu-5. Lokhu kokubini kuzosinikeza u-21, u-21. Ngakho-ke kuzoba ngu-5 osusa u-21 omkhulu noma ulingana no-25. Ngakho-ke nalokhu kuzofana nokuthi u-5 ohlanganiswe no-21 ngoba amanani a-negative enza u-positive. Bese kukhulu noma kulingana no-25. Bese-ke lana u-5 ohlanganiswe no-21 uzokunikeza u-26 omkhulu noma olingana no-25. Lokhu-ke kona kuyiqiniso ngempela u-26 mkhulu. Ngakho-ke nalena iyona i-ordered pair eyisisombululo kule equation lena abasinikeze yona. Lena iyona i-ordered pair egcwilisa le equation esinikezwe yona laphayana. Lana-ke ngizokubonisa ukuthi lamaphoyinti lawa ahlala kanjani emgqeni. Ithi senze lana ithi sisebenzise i-slope intercept form. Lana sizothi u-5x ngizama ukuthola umbala ohlukile njalo. Okay, nangu-ke lana sithi u-5x susa u-3y mkhulu noma ulingana no-25. Ngakho-ke naloku sifuna ukubeka ku-slope intercept form. Indlela yethu singayenza lana masidivide lana asikadivide lana sisuse ngo-5x nhlanga zombini. Sengiyajampa mina, ngiyazuba nje. Hey,
sisuse ngo-5x ima-ke inxa manje sizodivide-ke khona sizokwazi ukusala no-y wethu. Ekuqaleni sisuse ngo-5x inhlanga zombili, ngapha esandleni sokunxele wasusana lo 5x bese njengoba sesinaye ngapha u-negative 5x, ngakho-ke lana kuzosala u-y. Manje-ke sesidivide ngo-negative 3 inhlanga zombili. Khumbula ukuthi uma udivide noma uphindaphinda i-inequality, uphawu lakho le-inequality liyashintsha, yingakho lushintshile kanjena nalolu. Bese-ke lana sibe no-25/3. Bese-ke lana manje-ke lena sekuyiyo i-inequality yakho, lena yiyo i-inequality le besikade siyifuna. Manje uma bengifuna ukudweba lokhu, ithi ngidwebe igraph, ngikubonise ngidwebe igraph ngokushesha ukuthi sibone nje ukuthi le equation le uy ulingana no-25/3x, lokhu kufana nokuthi ngu-8/1/3. lo 25/3x uyafana no-8/1/3. Bese-ke islope salana sasibona ukuthi singu-5/3. Lokhu kusho ukuthi njalo uma uya kathathu ku-x uyakhuphuka kahlanu ku-y. Ngakho-ke namanje lena ipointi lethu le-y intercept yethu lena ukuthi igcina njengoba ngishilo ukuthi lo 25/3 ulingana no-8/1/3. Ngakho-ke no-8/1/3 wethu uzoba khona lana. Bese islope sethu nasi njengoba ngishilo ukuthi lana uma uzoya ku-x uphinde uye kahlanu, ngakho-ke umugqa wethu uzobukeka uyinto enjena, uzobukeka uyinto efana nalena umugqa wale equation lena ethi uy ulingana no-5x no-5/x no-5/3x osusa u-25. Ngakho-ke nalana uma ungathatha noma yiliphi-ke ipointi lana, asithi uthathe ipointi lana uze ubone, ngoba i-equation yethu ayithi kulingana, ngithi lo mugqa lo esiqeda ukubhala siwubhale ngoba kuthiwa kuyalingana noma mkhulu, ngakho-ke noma mncane. Ngakho-ke nalana sizodwebela wonke amanani-ke amanani angaphansi kanje, sizodwebela wonke amanani angaphansi lana. Lokhu yithi sikubone lokhu u-3.5 yena asimfaki lana, asimdwebeli. u-3.5 wakhona bekazohlala la, ngiyacabanga lana ipointi laka-3.5 belizoba lana. Manje-ke ngoba u-3.5 akusiyiyo impendulo lapha, akusiyo impendulo manje, yikho alapha ngaphandle kwalo mugqa lona. Kodwa-ke uma sibuka u-1.7 yena ukhona la, ucishe abe la emgqeni, yena uzoba ngaphakathi njengoba edwetshelwe yena, njengoba ayingxenye yesisombululo, yingoba yena ugculisile i-equation le yethu ebesiyifuna lapha ekuqaleni. Uphinde futhi usivakashele kwa-ClickMaths udownloade ezinye izibonelo uzifundise ngazo njalo.